Kurea kuibanwirure Muunda yomwentere cia NCHOROIBORO ni kureterete cangacante reu nara kucheni matiete ati kabraba kuthetera Muunda yu bakiare bowete Muunda yu yendetwe nkulukie miaka 50 MITHIRU na yu na TUBURI kathomba narane ne bakua kweno mwo kwenda kuyukia point cionge kendethera akiongela ciawe Kelvin Kimathi aina watetoi Uinyange bunto kathomba ibuko yirintere cia NCHOROIBORO rwarera bore kumanya Nkucanio Cia Muunda atiateka mushimu ya mokurunto twerwa untomora peja bagita rwego rwatura kayaba no kona even now the fence was done egiti omwe they have destroyed, you have seen bakura bioni bya nyumba yu yaki 1973 where I have even my son who lives there, Collins. They have destroyed everything bakujukia chuburia barenda kwethie bakwetha yoau na ndia tukurigwa atiri batwi na tugeta ketha sheria antu bakujukia and there is nothing that can be done. All these women baba kwiwe bantura na bangi betu babejete ngozionera ora tukugetate kwerire nduri atiri kaute sheria Kenya na ruote sheria Kenya utikotonda ni rauga muntu after filing an appeal in the court of appeal na bwiri kwengwa agitabora chokerwa. You can see the destruction that they have done. Rogo rute babandite meteu babandite uban destroyed kuma eu ndaban file a case against destruction of property area. I have reported several. Kuringana nabo bare bayidhukiritse Muunda yu muthenyo yo ruari ya bwana ba mukuru yu mututigi Muunda jojo kuona aja ti Muunda jo baba na jurari na case 14 na case yethire tariki 21 mweri jojo athira na twikuja kwambiri gutuguta Muunda jono ntujwa ingi kotonda ene bakuita family yao bambiri gutogara maiga na gutugira mbu kuna ndio ni nkuromba thirikari ni tutegere kenda twithwa twina maisha jetu chombe igukara bwega no twigori baratumite nya komando kuma tauni beja na ngari na ime beja igututishia janja no ri tujukitie umbi kwa police station ya Ruire itutetwa ripotio tukugitanga ruego Muunda yume menya orankuga kana ora yoguyeja no ntusabe keja enditera kira kigi akwa na kitha kwi kyawa kirio kigithata ajokie oni ntendete omuta no nto ya mukoro kwambira indogo na kari ariko ntaigwa entukwa kwendia Muunda no te agreement na kanyaweta mabuno te no acha ineri Muunda nande kwa unte kumnyengi ambeteni na kuringana na idara Joshua Mudintarangwe uro kuringanizwa na kuidhuka Muunda yu mwankatha iyo thikiantu batano kwo. My mother the late Stella Nkatha mwalimu athiki akwire 1983 niyo athiki au my stepmother urerwe mami okwa etawa Njuria Nkatha Njuria Mwendo sorry na wa kwire 1994 na thiki au itheo msee wengwa meja wentagu etawa Ntukirinyo Ntorogoji na kwire 1990 athikwa au. My father wengwa akwa 2002 athikwa au mwekoro kwa Jane my late wife akwa 2019 athikwa au kwina tuburito tano na jo ndombere kwereza court na nende korua why we are not transferred ndereza yonto ndabwira nonto ba case iwero lakini those who are disregarded by the court the judge ruled in their favor nonto ikwale na interested party. I don't know what bara ibaretre mo witnesses. I don't know the reason why it was done so, but nande I have already my lawyer has filed an appeal against that judgment which is supposed to go to the court of appeal. Mkoloki na baba mushiyo burukumani amesieti enda itayo kuthia te ambaria Muunda yu mwanka muthia beture bachokete ko court of appeal na turuya court of appeal wembo igusuya oni betho antegwite into bya baba ngugina court of appeal teka ndamiona enkinyira nenya court of appeal nonga koti karungika court of appeal kinega rendere nara na tutwenderete intone kulingana na ngomenya sheriani na obarija batwairia ito gutugute Muunda ito tiga gutuguta kariaba no ntibachokete ko court of appeal nyeri nduria court of appeal kaumbe kurigiria bazuenderea na Muunda jo baba gwitira ngugi no tukotona reri turungika. Nkiripotera Weru TV kumabore mbita wa Kelvin Kimathi.